STL edição quinta lorong sanu resin rua fulang outubro tinan rihun rua ruan resin tolu nomos informação de jornalista STL recolha no publicou na jornal STL edição mohinian dia maluksira iha editorial jornal STL edição mohinian qualia konaba sansaung ba arte marciais la serio ya tatene klian conteúdo si editorial idanem ihona dia soring editor jornal STL Mikael Malimau loron dia dia pihak editorial ohinian kuliah konaba sansaung ba arte marciais la serie conteúdo si editorial na wisa dia ke conteúdo si editorial edisan ohinian atau kata ke keram comissão regular da arte marciais nebe poti analisação após sansaung ba organisação arte marciais tolu atumne sira labele halotana atividade biolosaung nebe ia relasional segurança ya timur lantau maka tambah durante ia tinambaran nilaran ita kuala konaba arte marciais ne laos poin ita kuala mais kuala ia antes que era ia governo anterior atau agora governo da sia arte marciais ne ninia envolvimento ia itinerai larang ena temidita halo biolosaun halo kekerasan ia itenya infrasaun ia itenya railaran tamane maka osi comissão reguladora arte marciais ne sira poti divisão nira para sira label halotan aktual nebe atau lahak mate kan malah referensitas lahak mate kan tamane maka sansaun nida torante bes sansaun nida basira osana rihun rua basira depois bantu sira la bele usa parda sira parda ia fatin publiko bamai ia estrada bot ia dalam bot siranya pardane sira usa de ia fatin training ini ni awanu ni design ne bedia marapo hanesana pelajaran pelajaran ba sira label halotan ini ya idane maka editorial ohinian kuala konaba arte marciais nomos sansaung nebe keram foti ba arte marciais organisasi tolu grupo arte tolu PSAT KOR no IKPS iha desa editor ni hareba nomos sansaung nebe maka keram aplikau naba grupo arte marciais sirang nene bele minimiza ona konflitu ka iharailaran ite espera kata ka ho sansaung ni dane hanesana pelajaran ini basira sira atau halomo se hanu indo tambah saya ita halo dane ita bele hetan sansaung na osana riun rua keras ne osan ini mela sambot hoi dane bele efek jera basira atau halotan komplit juga ne siri label halo no spera kata kaho sansaun ne bele foi jera basira atau label tan halo alasan biolosaun kekerasan ia komendarin let Maybe hari kata wanghira musuh konflitu ka tuda malu iha bairro sempre involve grupo arte marciais siran. Iya, ia komplit ia fatin. Ita hare polisi sira halo atua saun ia neba. Kemudian idane involve ose grupo arte marciais. Tamane maka ho sansaun idane ita hare to. Ini implementasaun ho sansaun idane bahoin apakah sira nafatin halo sirinya akte dari sirane bele
bele ho sansam ne be sira la halona. Também tem kata Samsung los vem mafoti baidane ya dinangira riba consegue takat ya grupo arte marciais serne Laos. pues reactiva Reactiva. Buen gira reactiva valemos sempre mozo na fati conflito entre grupo arte marciais. Oke, dia kita maka conteúdo você editorial edição opinião. Lato informai ta continua ba informação de jornal Estel Pública. E hanesat bye jornal Estel di página sa nomor rua, con rubrica OEW. Kita hangui a página da columnian, e ba primeira informação maka crescimento economia aqui la resolve desemprego. Tirmai paciente la bele baralheur. Tempo badak pasaporte rihun hitunulu resin tolu atau sualu hatulu to Timor Leste. Notir tamai lorong mundial la barek feto, Presidente Parlamento Nacional encoraja feto sai liderança. Notir tamai Vice Primeiro-Ministro Asanami, Forum Estado Arquipelagico importante tebes. Noida tam maka problema umalaran, Gelia Hakotumores. PNTL se investiga. Noi posliu maka envelope fiscal manufahir la cobre prioridade. Dia com informação que era informação de BSI hotline na página da coluna maka crescimento econômico aqui que ela resolve desemprego. E também sama redação Estel pode incluída nessa hotline na página da coluna. Oh dia ke redação ohin forti tituluida crescimento economy aqui la resolve desemprego. Los Duni Orsay que si representante Banco Mundial Sormalo Presidente della Repubblica Jerome Sorta yang va si quali konaba ekonomi relaranian ekonomi yang global mundial nomos krisis ekonomi global no funu Ukraina Rusia nebe po afetata po impacto ba ekonomiya global no nemos nya petane to mos ya ita mos kona auto usi Banco Mundialnya hari kata ka crescimento ekonomi ya ita nya railaranne kik tebes nebe labele resolve desemprego tambah ita hari kata ka numero desemprego ya ita nya railaranne astebes maibe insama kata resolve desemprego ne asunto idamak ekonomia insama kita Timor Leste bela hadi aninya ekonominya bela sai dia ho ekonominya bela dia bele resolve desemprego nebe numero aste besi ya itenya railaran tambane maka representante Banco Mundialnya atau ona situazione idene ba Presidente della Repubblica depois Presidente della Repubblica ia sejato tan ba governo Dacia plano insa sirena governo Dacia nya pa Dacia ini programa insa bele hadiah ekonomi relaranne atau resolve desemprego nebe no ini numero astebes ia itenya relaran tamane maka ita tene kataka durante tinam baraknya laran tinan dua nol sinona ita Timor Leste hetani independencia maibe Timor Leste ni ekonomia depende maka asba mina no gas ia tasi Timor maibe mina ho gas ia tasi Timor ni durasaune la pelior atau hotuana bain hira itenya mina no gas ne hotu saida mak atau dependetan ba punya moris tamane maka agora sektor hirak nebe bele menopang ba itenya ekonomi ne maka sektor turisme maibe ita hari kata ke real dare hatu kata ke itenya sektor turisme ne sektor turisme ini sudah desenvolve dia paten turistikonya nebe ia
potensia tebe saya paten turistico te sira ia itinerari larang maibe idane sira per esempio bain hira turistica settor turismo ne ad esempio dia ita bele resolve itanya desemprego ia itanya rai larang crescimento ekonomi kikne bele resolve itanya settor turismo ne. Significa kata mengira governo com prioridade para Italia area potencialidade sira de bem macabele fora torno ba estado ne bele significa kata ne bele hadia ekonomi railara e crescimento econômico bele sai Loss Oke, deve maka informação di pagina da Holunian. Altur falma ita continua ba pagina rua honia rubrica politica no lei. Hanba primeira informação maka altera lei CAC, bancada governo, oposição precisa consensus. Tu irmã Horta Joaquim Polia Cooperação Agência Notícias. No idetan maka ela iha caserna hetan autorização si comando. Dia ku informação tolo na informação no besa headline na página ruannya maka altera lei CAC, bancada governo, oposição precisa consensus. E conteúdo si informação no mensa. Dia ke contigo si informação ini dan atau kata ke ita auto atene ya fulan ideni laran to agora ya Parlamento Nasional ya nomos ya governo nomos ya itanya pobusira komunal desira kualia konava komisario CAC tambah instituição importante idane to agora linha liderança sedokia depois komisario CAC linha mandato hotu to agora lahia ema ida makatu lidera instituição CAC ne ita hatene kata ka governo da Sia nebe liderasi primeiro ministro Sanana Gusmao haruka ona kandidato na indrua ba Parlamento Nasional atau oncamak sia halo Elisau ba kandidato na indrua ne bele hili ida sai komisario CAC atau lidera insam CAC ne Governo da Sia haruka naran kandidato na indrua ne ke basic pulan ruang Maibe iya parlamento to agor sedok kalau Elisau italaten saya maka menghambat ya sedok ya konsensus iya lorong hirak liwa katakan Parlamento Nasional ba lelu partido oposição no partido gubernurial iya una konsensus atau halo ona Elisau maibe o sea partido oposição se exigina fatin o sea candidato na indruane ida tem que retirar karena presenta lista único ida dia ne mai beta itu sedo katene si candidato na indruane retira orang sedo tambah informasi konaba candidato na indruane sedo iya media online mo sedo iya sosial sila kualede iya Parlamento Nasional o si partido oposição dengan exigina fatin si candidato na indruane ida tem que retirar mai beto to hinloron mas sira si kuala na fatin hinloron si sira kuala konava altera leika ne dia kita hein ia semana ide nilaranne saya dia maka ia mudan saya Parlamento Nasional ne sirenya konsensusnya bele realiza ona halo Elisau hodinne bele Parlamento Nasional bele hili ona kandidato ba komisario CAC ne sauni dan nebe importante bes ba ia itenya nasaun tambah kazu barak makbudu hela ia ba atau resolve tambah lahia lideran saida atau komando ini bang tambahnya maka lideran sekatnya importante tebes ya espera kata kia tempo bada kia semana ida ini laran iya antes fulan ida remata Parlamento Nasional beleona hili beleona halau Elisau
atau hili kandidatu ba komisaun kaknya. Ok, jadi terima informação da página política, do informando continua a página Tulu, onde a rubrica Cidade Não Tremi. A informação a primeiro marca aceita o Hakai Carnicas Reabilitação Estrada Asala e Pula Osso. Terma suku atual medial recandidatan Hikas, e da café tomando fahi lima número seguido, preenche candidata eleição suku, no icusliu Argido SM, SP, ou FD, retan pena multa dolar $5. Depois informação harta, informação da mensagem headline, maka la aceita o Hakai Carnicas Reabilitação Estrada Asala e Pula Osso. Conteúdo informação me website. Dia ke kontinuasi informasinya atau hati kata ke kompanya ida UHK ini nia KR project itu nih kalau rehabilitasi estrada ya partai asal itulah na to bausu ne rekomendasi sih ini ba la asita ho Ministeri Obras Publiku Fopiar Vali, Fopiar Vilaikas ba kompanya idane UHK ini tambah durante tinansia atau tambah tinansia dulu proyek itu idane lahut tu deh. Kompanya nerasi makan. Kompanya idane kaya sih tambahnya komunikasi hari kata kompanya idane to tinansia dulu di sini mas seradane to awal sudah foto deh. Gubernur Fofiar Nafatina. Maybe dia idane kritika idane osi kerai osi itanya komunikasi sira ale real dalen be acontece tambah kompanya idane be kair proyek itu ni macam mana sih tinan dua bele hotona mai idane to tinan sanu seda koturit ne kompanya saya makne maybe idane kompetensi si Ministeri Obras Publiknya ni hari katakan samaknya bela hili filafale Fofiar Nafatin ba kompanya idane fiar katak nia bela po eksplikasi po atene ba po bosira ni tambah saja maka kompanya idane to tinan basicnya tama na tinan sanul mas estrada rehabilitasi idane seda foto deh. Ne minister mak bela explica ba komunikasi tambahnya maka ia kompetensi bela Fofiar bela hili po proyek itu ba kompanya sira nebe atau kayak proyek itu anesana halo rehabilitasi estrada partai asal itulah toso. Oke, dia punya informasinya página cidade. Igualmente continua a página onde a rubrica Educação Humaniora. Hoje na primeira informação maka total estudante do exame nacional na Engarriho 5 atos Hatsia 5. Termai edifício Faculdade de Educação IST hahu construir no iatan maka DNEI ajuda material esporte para escola no termai TLC questão da escola menos facilidade no inclusive maka Agência Nacional de Avaliação e Acreditação Acadêmica ANA acredita programa todo ISC. Depois informação no website headline da página educação maka total estudante do exame nacional na Lima Nulu Racing atos Hatsia Nulu Racing e conteúdos de informação no website. Continuasi informasi ini atau HTT kata ke estudante ya Timur Larantomak ada tahunnya halau hela examen nasional hon ini nomor dan ini buat tebes 56.495 nebe tuir examen nasional espera kata ke si 56.495 student ini bele halau sirnya examen nasional ho dia nemos ikut mai sira bele hetana diploma si sekolah sekundaria depois si sekolah sudah sira mataona sira ba continua sirinya studi ba universidade
mai be nomero idane bote be ita hari kata ka itanya universidade sira ia itanya nasaune quase Sanulu Resinualo tu era dadus nebe si Max Sanulu Resinualo idane si usi lima nulu resinen atau saat siang nulu resin lima ne main hira sira hotu ta akaba pasa si esame nasional ne main hira si nomor idane continua ba akarak ba continua ba universidad ia itanya relaran hawanoin la acumula la vela tampung mai be itanya situação idane karika balo atau continuasi renya estudo ia reliur mos bele conforme va sira conforme se ina naman sira conforme se sira rasik karaka continuasi renya estudo ia reliur ka ia railaran mai be ia so sira hoto ne konsentra ia railaran ne universitas sira ni la daya tampungnya la to idane ma kita atene kataka tinan ida numero estudante ne bebot sedo kita kontakkan si universitas sira ya sedo ka kita kontak si lulusan si universitas ne be tinan na region Sanulu Valeten tambah ita hari kataka si universitas ida tinan ida bele produs ninia studante to 1.000 to 2.000 to 5.000 valeten. Idane ma kamu desemprego ia itanya relaran tambah emane be remata si sekolah sekundaria nemos numero ida barak tebes depois sira ne be remata si banco universidade mos niña numero ne barak tebes mai be itanya governo la cria campo de trabalho ia itanya relaran tamane maka itanya joven sira ka hili barak mak hili atau buka servisi ia lain idane niña relação no escola campo trabalho nebe itanya governo prepara cria ia itanya nação. Ok, tema informação em página educação. Informata contigo a página 5 unia rubrica saúde. Esta informação tolo. Primeiro marca horta apoio Dr. Vincent Hadia qualidade de saúde. Firma e praia que resiste deficiência mental e não irá nos tem o aluno rescindido. No Hospital Nacional Guido Valadares despedida com médico chinesa. Demos informação toda informação dessa headline marca horta apoio do Dr. Vincent Hadia qualidade de saúde. Conteúdo informação no mensagem. Dia ke continuasi informasi media ne atau kata ia loron rualiwa Dr. Vincent Everat Jerome Branganza ne asal malu Presidente da Repubblica Gerardo Sorta ia Palacio Presidente doktor spesial si Alemania ne venia mai ona iha tinan rihun rua Sanul Resin hat 2014 nia mai ona ia Timor Leste depois nia alaona nia servisiane po esperienza ba itania medico sira ihane po treinamento oi ba itania medico sira ia relaran mai bene nia presenza ia agora ne nia mai lori equipamentos USG nia lori equipamento USG rua ne nia fa entrega ba Hospital Nasional no klinika Bayropite CVTL terus Famila Timor Leste nebe depois nia entrega equipamentos ba CVTL terus Famila Timor Leste no klinika Bayropite ne
nia sei trenutan mediku sira ia railaran nia matene spesialisasi nebe nia hetan matenek nebe nia ia nia atu faheba mediku sira ante timoron sira uncamak sira mos bele aprende sinia bain hira nia baona nia rain itenya mediku sira ya bele halo saida maknya nia matenek saida maknya faheba itenya mediku sira. Ok, riprendemos la información de página saudita. Primeramente continuamos a página 10 con la rubrica economía. Hoy la primera información maka setor turismo potencial importante a todo desenvolver. Firme CLN hamufan force lokal yang dikeke. Noi detal maka Parlamento Nasional musuh envelope fiskal tidak ruan ruan resenhat top on ruan resen ruan. Noi kusliu maka implementação UNP continua lá. Temos informação relevante, informação na headline, página economia, maka setor turismo potencial importante a desenvolver. Conteúdo dessa informação é o ensaio. Dia ka continue si informação ini dene atau kata ka gubernur Dasia ihan ini programa nebe programa balu ya prioritas ba ia itanya nasal sektor ini mak sektor turismo. Além de sektor turismo, sektor educação, sektor saúde, no sektor seluk-seluk nebe importante ia itena nasaun gubernur Dasia ia programa implementa sirene programa sirene liu si ministru nebe ia nei tatu kualia konava sektor turismo ne sektor ini nebe importante debes tambah ia itena railaran potensi turismo ne barak tebes mai be to agora sidau ka desenvolve itara lali ke kualia dok ita harede ia itanya ia sidale dili kapital dili ita ia fatin turistiku nebe importante tebes anesana Cristo Rei no fatin sira nebe ia ya ini está todo después ya historia nebe dia fatin nebe bele dada turista sira atau mai visita mai be ita hari kata ka realidade hatudu kata tinan sa ruang resinona Ministerio Turismo ita hari Laos lah halo buat tidak mai be ita hari kata ka sidok halo buat tidak tambah saida fatin turistiku ia Cristo Rei fatin ida nebe lor ema visita hela ema osera liur ia railaran ia neba kuaje lor ne ema ia relade mai be to agora osan seni dama sidok tama ida neba ka ita preocupa ema waktu itu kualia Ministro Turismo ni pelan ne unsa tambah Ministro Turismo ne dalam halo na kareka tambah agora gubernur Dasia ne Ministro nahin sia maka bele toma kontak konawa turismo ne mai be to agora ita sidok ia bahasa yang pemasukan si turismo ne sidok barang tambah oinaut kualeona konava ita durante tinambarak nelaran depende de ba mina no gas mai be itanya mina no gas ne atau hotona tempona atau hotona banira itanya mina no gas ne hotona saida mak kita bele garante atau po moris itanya pobune idam sektor turismo ne tamane maka ita espera kata ita pahanoin ba itanya gubernur Dasia lilu ba Ministro Turismo halo plano ida diak iha loron hatsira ruanulu ne mais ou menos sira iha ona plano atau desenvolve fatin turistiku sirane fatin turistiku o insya maka iha sirene mandatune bele itan
pendapatan beletan pendapatan cofre estado kas negara. Ok, dia kira marca informação na página economia. E permita continua a página itu onde é o desporto, o desporto internacional dele. Permita continua a página página bahasa yang ada informasi lebih headline maka pemerintah serahkan paspor elektronik pertama kepada kelompok prioritas. Dia permita continua a página sia opinião. Página sanulu zera menambahkan informasi baru membesar si agência de segurança. Permita continua a página sanulu racing ida continuação. No industri página sanulu racing rua figura yang baik figura internasional ida menjadi katanya. Dia malu sira ida maka informasi nebe jornal estel publika. Pemalu sira nebe hakara kata ini kalian kunti udah si titul hiram nebe makohe ngami